Brojevi na dresovima Dinama teško se vidljivi u ovoj zlatnoj varijanti. U svakom slučaju dobra intervencija Natara Varteksa, ali sada nije uspio zaustaviti i vodi Dinamo 1:0. Vodi Dinamo 1:0 i evo prvog pogotka u novom dresu Ante Rukavine. Evo trebalo mu je samo 6 minuta u Hrvatskoj nogometnoj ligi da zabije. Ukupno je do sada u Šiebeniku dao 8, u Hajduku 9 i evo prvog u dresu Dinama. Loša reakcija Varteksa tamo u kaznenom prostoru. Došao je Rukavina na skok i pogodio za 1:0. Zajec može biti zadovoljan, želio je takvog napadača i uglavnom je realizacija do sada bila veliki problem, no Rukavina eto pokazuje kad bude potpuno spreman, a sada kažu da je na 60%, da će biti veliko pojačanje za Dinamo. Pandžukić igrao protiv Šerifa, mnogi smatraju da bi zabio barem 2 do 3 gola, ali sada je o tome i onako deplasirano razgovarati. Glavina sada prolazi, evo prilike za izjednačenje, Glavina i gol! 1:1. Odličan prodor Dominika Glavine u situaciji kad je utakmica ušla u jednu fazu uspavanke, rekao bih letargije. Dominik Glavina se prošetao kroz Dinamovu obranu koja u svakoj utakmici pokaže bar jedan znak slabosti i eto pogodkom Glavine Varteks je došao do izjednačenja. Pogledamo još jednom Glavina, tu su dvojica igrača Dinama bila i dvojicu je jednim potezom izbacio Kufrea i Barbarića i pogodio za 1:1. To je zasigurno najljepši trenutak u karijeri mladog Dominika Glavine. Pogodak koji će pamtiti, ne zabija se svaki dan Dinamo. Pogledajte kako je izbacio i Barbarića i Kufrea koji je kasnije pokušao spasiti što se spasiti da, ali nije uspio. Dakle, Glavina 67. minuta, 1:1.